Onkoro nsemo kyo tobwati ese even ibyo gwatire byagwango bya Mozet Bet Cup inkira rase timu ya Shabana FC ntochi etiare sana toje tanya chintunda ivere tukanyara ko bato gwa kwisikone timu ya FC Leopards na tutebene timu ya Renge ngiese ngenjo mago yoko oikora timu ya Shabana bachirare kuika ko bana bubabira bagatatu go second runners up second runners up ase ege kombe kya Mozet Bet Cup andake Shabana tote na ankyo kande enyare koba kegotema na inde kronda seboniga ntobwate abane tobwata iga mbaige tigwete barabomba bya koba etwara chakane kimeno koruche semo chene chia Ulinzi Complex avwase timu ya Kenya Police abira bwabanyanga koba Mozart Bet Cup entunde mako bwemeronge echiri bwivere na meronge na inye ndabona sebono boba ndake bali bakuyugure bakororire kronde bob ningo korusemo kiria koruna eko yota ine referee Ndiamon Samarieta koruku Edwin Boera agari usabange bamaite gusiye na namira na isiko bamaite na bo ina dire kitirita mani mono one zawadi anero wafali kero ntara chaka kubiyo mupira na alege kushika na kete Shabana kare kero ya renge national weight na alege hima kako around 2010 na alege school kero alege alafu ile ngacha ile ngaira na kwa mate Shabana kero kwa ndo training yero kila lituko ono kero ile school ya kwa bere kasaba konyarwo ikanya mazoezi andake bob kora watira wake iganda kega tukurana ya kabire studio tayari kwa tukurana sigeti kerikia Ulinzi Complex abase magaya timu ya Kenya Police kwa bana bwabanyangongo mbona wacho kwa bako igweke gwa vene ese kovua kwabo akendaga nitende ya masema wike sigeti kya Ulinzi Complex tumanya kwira na tuenda gusanga mangarengete chigo sorry hapa zikiwa ni penalty safi sana muona Kenya wana kiokoa timu yake na sasa wamekwenda Continental Police wametaka sana kwenda Continental siku nyingi sasa wamepata nafasi niliwaambia sio rahisi lakini KCB pia wameipiga awali mashabiki ama wachezaji wa Police FC wakaendelea kushangilia lakini turudi kwa hivyo mimi nasema Presida huyo Dick Mwenda bila shaka anabebwa juu na wachezaji wa Polisi lakini labda Presida tukisonga mbele na mazungumzo yetu unazungumziaje jinsi ilivyokuwa FTA moja kwa moja kwenye runinga ya top kabisa nchi yote inaona football that's what we wanted ndio tunaona leo kutoka KBC and that's why tunataka hivyo football itaendelea mpaka kitongojini kwa village kabisa kila mtu ule football tumfungulie kwa sababu mchezo wa kila mtu nchini tutarajie mechi nyingi ambazo zitakuwa zinapeperushwa ndani ya FTA zungumzia KBC Channel 1 kabisa KBC unajua sasa tuko na deal ya mechi karibu 100 kila mwaka kila mtu enjoy football vijana pia wapate pesa kwa sababu ya channel ya KBC na government kulipia na hizo channel zote kufanyika I think ni advancement kubwa sana kwa football. Asante sana President na Jonathan kwenda kupeana medali upande wa pili niweze kusema asante sana lakini kabla niondoke niweze kumleta afisa wa mauzo wa kampuni ya Mozart Bet ambaye moja kwa moja itakuwa ni vizuri kabisa tuweze kuzungumza naye aweze kutufahamisha je msimu umekuwa namna gani Frank Okoth Ochieng mambo inakuaje? Asante sana ndugu yangu kaka Zema. Tunafurahia mwanzo ni kupongeza shirikisho la mchezo wa soka nchini FKF kwa matayarisho bora ambayo wameweza kufanya. Tulianza msimu ujao na msimu huu pia mchezo imekuwa ya kufana zaidi. Hii inamaanisha nini kwa kampuni ya Mozart Bet ikiwa ni msimu wa pili mnadhamini mashindano haya? Yetu kwanza ni kufurahia manake tumeweza kuona zile timu ambazo za daraja za chini. Tumekuwa na Compel kutoka daraja ya chini, tumekuwa na SS Asad katika awamu ya robo finali, tumekuwa pia na timu kama Denmark kutoka kule Kwale ambayo iliweza kuwapiku Gor Mahia na hizi ni vitu ambavyo tunaweza kujivunia manake kombe la shirikisho linaleta kwa pamoja timu zote kutoka daraja zote na hiyo ndio kitu ambacho tunajivunia hata zaidi. Na mechi zimekuwa mubashara ndani ya runinga ya KBC Channel 1 pamoja na mtandao wa Facebook labda hii inamaanisha nini kwa Mozart kwamba mmekuwa mnaonyeshwa kila mahali?
Tunajua tukifanya mambo kama haya ndio kuna ile kuangalia mauzo, lakini pia tunajaribu kueneza ujumbe ya kuwa Mozartbet ni kampuni ambaye inayowajibikia jamii. Ndio maanake hatuko tu kwa soka, kuna zile vitu ambavyo pia tunaweza kudhamini katika nchi yetu ya Kenya. Asante sana Frank, na imani unaenda kwenye kule kuweza kupeana zawadi zaidi, lakini niweze kumleta mgeni ambaye hakualikwa, CEO wa klabu ya Police FC afande huyu si mwalikwa, ni mwenyeji. Yani wewe haukualikwa, wewe ni mwenyeji. CEO, kwanza nikupatia hongera yangu. Thank you so much. Mimi nashukuru sana kakangu. I say imekuwa ni mwendo mrefu, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu tumefika ndipo. Hii inamaanisha nini kwa Police FC? Timu mbili tutakuwa mnacheza kimataifa, Police Bullets pamoja na Police FC. Mwanzo kabisa ilani yetu ya kucheza ni kwamba tucheze tujuane. Yani hii imeleta motisha katika nchi nzima, kwa sababu sisi polisi tunataka tuko karibu na wananchi. Sasa kupeleka timu mbili katika ubingwa wa Afrika ni tamu sana, kwa sababu wananchi watakuwa na imani sana na polisi, na tutaonyesha kwamba tunaweza kuleta timu nzuri za kandanda, na wameonyesha. Na mimi naahidi kwamba wananchi wa Kenya, we won't let you down. Tukienda kule CAF tutafanya maajabu mjaona. Wasichana wanadada wameingia, na pia sisi wanaume wameingia. Na nikongole sana kwa vijana wangu. Finali imekuwa ngumu kaka. Nimekaa kule juu, matumbo yanauma. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu Mwalwana kwamba tumeshinda. Kongole kwa Nyale Munga, kongole kwa patroni wetu PS Omolo. Baada ya hapa sherehe ni wapi? Labda tunaweza tukadandia mimi na wenzangu wa studio kubwa na watangazaji wa KBC. Sherehe ni wapi? Lazima tupate kwanza amri ya PS Omolo, atatuandalia sherehe ya timu zote mbili, Kombe Mbili City, tukiupeana vikombe zote mbili. So subiri simu yangu, nitakualika bila shaka. Wewe ni mtu watu nyumbani, na pia ningependa tupate watangazaji kama nyinyi tuweze kwenda nao nje. Chipita korwa sensemo ya Ulinzi Complex abwase ababwata ni vekembe kerekia Mozartbet Cup twamorari ni mwendo au munyakirogo gwekembe gia Football Kenya Federation abwata ni korwa se timu ya Police FC korwa sensemo ya KCB bakwerere savari yabo yabeire ntambe ase egekombe keke esama merena yabira Mozartbet Cup wekera bona sanyarire koba gakobandake Kamela stororaswe umwaka oyo weterase ensemeri ya serikali wetero ko bwatana na ekombe keregia Azam torora Azam yosane ligi yaito torore Mozartbet yosane se ligi yaito nyencho ki ababwatani kwebwatane ligi yaito babwate ese ligi yaito komanyakana kuna torora ndake ese umwaka oyo emipira menge ya Premier League ibira bakonyorora gwetera ensemo ye TV ensemo ye metandao kwa bwatana abange besona ndigati ambi yamondo mate kero mubata nyawe swana ni ono Azam kere baswete mipire bone kere bakonye televisi yaro kana banta bange sikwa ngo saiga opiro gendrete bu finali ya Mozartbet igoro kana kero mondongo ralenge bakiro montras meka negeti amakoro mupiro amakoro rakurwa sinsemo au na wako bani kwa Amerika na wako yoro igase mo studio twanyoro lidi na wako rakurwa ndo sibone ye ko makinga umupiro yutwara fans abange na biwasi abange kero mupiro tware fans abange na biwasi abange income nera commentary singenjo rights chirikera baonirie viewing rights timu gwakanwere ne fike ngima ngakale kingonyo le to kibika igabono asegente getangani eni bon commentary akaigo kere twanyora babwatani bake ande kere serikali gweso na nimete bitie bingine bya serikali gaiga bunto tuna gusi FC ni yani gusi stadium ni serikali ko kere serikali gweso na ni mwanyaranga mo holi mupira gali for free mwanyaranga bon get collection si chiko na ukia safety team serikali yanyanga yashughulikia wana mangana innovation na security ewe chiaba ya mono sengenjo timu tare ni bitoki bike biona bilibali gocha konyara na get collections chiaba konyankio okore shughuli ndengao andake chinga kichako ya rabuna endi bongo soera se eligi yaito ntwara rabene buna se entuneta gwetera Azam timu cheto chira se semo ye Premier League nchajara kwa bachiko kuniu yentoke gwetera barabuko borro Azam ekanyora timu chanyorire kende timanyandake ayebuna RFRI obwato banjibwa igoro wetere mipira itoko bankoro kanera se chitibi wetera bwata ni balive swandine ligi yaito timanya go se sengane rengete transparency ase chiko soli chaito officiation ase chiko sori chaito no nyama ngana chiko sori to korrekana no jebna ibune refari ko kana munega sia okora ningia okoba nkorrekana ere senjo ro chire refari chinde wete mepira ko kana se TV bakopekura mama chwa se kana nete penalty eli ngikere ta korega timanya se nkoba koreli muna chire refari wetu mamono kero ma jebna mopiro korege gora se chikambe na banta bangi konyo bwati bari mbia mama kero mopiro ko ba na banta bangi ba ko yogereti ngogerera abantu wane gasi yagengia ariande kero kende sama musare gocha koba
ngochiole kwake sabu na kimo opiro no beki no ligereri tari ababoka bale stadi ngaba karata baligereri no ligereri isko na isko lo teriko mani ngokugeri FKF president kale kuligereri ngokubwate alibona nkonya olole na unanchi instructor njire iskebare ose chiko watch live bona kero kora mama chando onsi abona boko penalize na bota y'umupira so na bota ya kupi so tinyi kuru kitabu kiobora kali bona lazima lengo konyere sana kero mipira ile kwa air egasi yabengia ema tanda ke to ente kwa tokaruna gwetire mpire ko be kwa sesemo yembe ngo konyere ko ndichinga kiechecho toro chase e weekend ya tekabage gwita eligi ya FKF Premier League ke ikaso mo yali ko kuna the penultimate day bitkolire chiko soli chonse ko soli kuchinse chimo chiko soli chera lituke limo na tukare timu ya Gor Mahia FC ye koira obonyanko na nimete chinga kiechecho gante ko rachivi chase ensemo area ego soli kimeno kyarenge gati ya ASM area Mozart Bet Cup nimete korwese bimanebyo tabeto kora kigwa ekemeno kia Gor Mahia na kero kwa seligi kiale ko bage kokosori gunase kimene kyo ndaro chandake etimu ya Gor Mahia FC gekobwe kemeno kiaye tkorabo Benson Omala akonyorobo bwibwabo wabakonyete bakanyara kwa bagosuka bosio asenda gari ko nsemo ya kabere studio turave kero kemeno kia Gor Mahia ase ikerete barabo babanyankongo asensemeri ya FKF Premier League. Anafanikisha katika kule kuwavisha rais wa shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani FKF Neke Mwendwa. Hawa wakikwisha kumaliza kuvishwa medali, bila shaka washindi mabingwa wa msimu wa mwaka 2023-24 Kenya Police FC watakuja kuvishwa taji na medali zao rasmi kwa kazi nzito ambayo wameifanya kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sambamba kabisa 100%. Mambo makubwa kabisa. Kombe naliona kambali linameta na kumeremeta Kweli chiko soli chia mashinani kituro chere rokuru nsemeri ya Ulinzi Complex mono kwa igwe timu ya Gosori Kisii County League ke kompe nkeyo Nyamira County League ke kompe nkeyo timu teri konyora kende tema nyanki ora moyo kiora nyakoba kwa aba organizer cheita se chiligi league cheisa kibara kore kwa na kibara na itu ikituro chaiga chiligi cheito ibikombe mbirororo ni bonero ori ni ya chitimu moyo ndio mama bon ele ndikira nyare tutaona ufadhili wote kombe ile na mimi zawadi moja itani structures ya serikali sports na chikobeka hiyo place digere chitimu chibe award ni mate na komusana kero konyora ne branch tutaona ya Kisii obina eko organize kerege nere ko research card kero mwaka ne baba research card baba ne nintomire baba ko bakorera ndi gocha bende baba register se league ono chiba chiri ko nyora chieri anya ndi structures chire chingi ya serikali yegete na chiba chigo cha nzi chike bakansa ida igere kera ba ko ri mapira banyora chizawadi ne community medals ya sana ni atika kitu ndako tokosangani kwa ama isa mariga se studio ayandi chinse mochiri chia Ulinzi Complex aso muyega woko bekerwa chigutu ase abagosori vechitimu chia KCB amwana nsemeri ya Kenya Police so wika ese finali ya kompekerikia Mozart Bet kakwa chinga kitu arabune ligi ya Nyara ko bagekoera Gor Mahia bakairo banyankongo tokara eko chabo Jonathan McKinstry akati abane eko kemene kia kyo mweli okuranire entundere bosio tokara Gor Mahia ko te babuna bono mbagani eko chengeni asentundere bosio timanyana Kamilas ese ligi ya FKF Premier League torre Gor Mahia FC kegwetu masana torre timu ya Tusker kegwetu mese miaka ya magega timu chinge na chucha chakira kubeka pressure igorali gati ya timu ya Posta Rangers gati ya chinde timanyana kiorere entunda ya FKF Premier League agwa se timu ya Gor Mahia FC irobo nyankongo astra peto kora chipiche kurense ya kabere studio sikimano kiaba kia Gor Mahia tukanete usanguroga se studio timanyana kiorere esabari ya Premier League ya Rabwango iga esabari ya Premier League ya Rabwango iga kirokolgereria twachakire konyora bono competition mate kile kwa gari kuruka legali ili kibonta ate baseke songo yangine ko banga buna Farmers League yani nga league no yetera chaka kali no metengo gochikobwa kwa ili yako era konyora nge timu etanga ine egwete na mabere point go seko mina isano ibo onta league to gochesa yaya wana ko babuye kerenga ili konyora ngo yotanga ine amubwete yo namba ibere ni point ibere kusabale ngana niti babwe na goal difference wana bali yanko yegwansa no nyekere mupira to ko bwatia ko mupira muya wana kero ko era
ligi mwaka kwende season ya yarete ya KPL nkwaro shinga competition wana yangire kwa team changire gwetuma atise bana Gor Mahia bangire kanyara competition ngene ndeshwanga ankyo ligi tugocha kuchaka bono Gor Mahia mbacho kuburia kombejo no rentunda ya itandira banyara kwa bakoira kurende kando na Gor Mahia bari bayirire bwango iga ne timu ya Tusker FC kuri to kwandire Gor ya Shabana nero ndora ligi ya tema ko baguye ko bakongera ogochaka kwe ligi to ikesema ya first league kuira na second league ikabakongera sana kurende manovyo mweli komindora Shabana gekoboka gekopa tole bobe buneko ya kabake otebati manyara kiora resere entunde tangani ya Shabana ko base ligi na onye tali kuboko ko mweli na ngusto ucheza ndake ko base playoff yose konyara ko bato ko bare relegated Liamon iyo ntogia changia muno Shabana gutakorobia muno ndoche na negiti mwate kero babo juwa kira isiko mashabiki mangi tari koenda kere timu erenka no manomu muzori bwa bantu gocha kubatogi nkogera bali babuye ono gukura kuri abantu babo kuri stadium nkogera bali none opponent iri akarake kero kende yaso iyo bwo bake timu erenka ya akarake ya nyawo buye bona gento ndate igoro ya Shabana kutware league negento kere kiamana sana origere lino no munze bwa mashabiki yoka abantu bali bagotogi umupira chitimu tobwate Kenya ndage chikotogi umupira kabisa ne chitimu za Gor Mahia FC Leopards na Shabana ya itoba hiyo bono next season buneko chakaiga ninde no kubwa nindo na imani nga mbache bakore bya sana ikiara wakonyore geti yakore kiabeire mbache bakore bya sana soko kwa Uya sana ntabete ko bwati pia maunjero ya rabiro nyarabuna kere eligi ikiro mwari na kwenda sensemeri ya omotimo komo keigo nyarabuna yenerega ke kwena na amabagasi aba gosoli bali contract cyabo chikoera banyara kwa bakora ningo ko baga ko renew ningo ko baga ko ba released buna a free agent ningo kwena n'ubuchi on loan na team yari kirenga tu abwate kitwa soye ligi ntoikeraneti imbigo cha kibia rengo rasa ndo no team ya Shabana FC rega ntako bage ko banga AGM yabo annual general meeting ese bara umirane bate ventunde ngima chinibo enibo twanyorete na kiyato konyete ngai tutabete buya ntaget kitobwate ntunde rebosio ene premier league abagosori ligo liria birire igoro gukona ne league ya National Super League kaito ko gusie bitoki eyo ntete gweto bagosise ngenjo team ya Shabana ntunde rebosio ne bata abuna bata bakorega team chintangani 10 maga yogo utia semeye ntangani inkeraba ikero ntobete ko bwate ya US bote byandake Montreal kiara nyare ko baga kaboro kondo mwachimuri ya sevono toira na sense mo yokumurikira cyo sori chiskuru asengenjo magayaba nako chaso mutimo komokego o aftam magaba tarache se aftam tabati ko sori chiachi secondary nsemo ya Kisii County nsemo ya Nyamira County finally ya Nyamira ne wiki ya nyarakoba geko gosoribwa yundaga nsemo yesterday ya kabere kemenokia Matutu secondary kemenokia Matutu toranda ke penalty cha gosoreti gwase etimu ya Matutu pale ko gosoria mone timu ya Gekano Boys egetigia kiendege eke meno Kenya teko bage koirege kege tambe okoba sense merechi semi final toro tebuna ekina nkya bege torra se timu ya Matutu pale ko soria mone timu ya Nyaivasa asense merechi semi final korende Nyaivasa kaya ko bage kovua korende kine kanya ko bage koveku omweli oye Matutu bakabwe kina korere final kati ya Matutu na Gekano Boys ya ko soria semeri ya kiendege toende sema ya kabere studio torobo sori bwale ngoro nanda kechikocha inki babo tekyo oteba megeke menanekyo Nigoria beirari tukolitang'aniria chigosoria se county Nyamira aiga segetigia kiendege grounds abase chiskuru korwase chi sub county isano chi county ya Nyamira waomera na se egviti vire senseme ya kiendege kutoka se ward ya Kimera na tie chigosori cha Meru na mone gosori yenko yensemo ya bamura na baiseke egosori ya volleyball gatie chigosori chinde chiro beiri gosori kwa se etamu ya Kabere. Kwa saa hii nimesimamia mpira wa Mongoli versus Gekano. Kwa saa hii Gekano inaongoza mabao mawili first half, Mongoli 0. Nimeona vijana wanacheza mzuri, sio mbaya, mmeweta ni mzuri. Mashabiki wametulia kabisa, hakuna furugu yoyote. Security iko sawa, nimeona askari kwa pande yangu wa kusoto, nimeona askari wamevaa uniform kabisa, wako ready ku maintain law and order. Hakuna furugu tangu asubuhi. Maribari walikuwa wengi zaidi ya 20
gati abali twasangana baro niko bachengeire okwaregerwo gwekigosori eki egento bakere kokogoteba buna niko kigosire byewa byaba oro kiwasi kiskuru ao wetera mbaga bakonyora wetera kogosori oko ndoje ngo mupira tori bube mono egento ketegere standard teri bube mono standard ya Nyamira abaki abange mu sikuru gase bagwa kachiri ye chicinene ebarute kurwa ase county ya Nyamira igase standard ye yabona ase county ya Nyamira ndoje nga abana mbarongonye nokubwa chitimwe chichonsi bisukuru chonsi ngoye nokubwa twale ko big one by oyo maso yomo toro si timwe ya mu yesukuru yemo oma tisukuru chindi yonsi binabo chiko pikiko standard ya Nyamira gere igoro mono mna abana bando chenjera bagwa ko mpira nechinga kichirichito twagakira mpira ndoje nga standard ye nabere boteri yare mono Wako mchezo saa hii mimi naona wako chini kabisa, sio kama zamani akina Undabo walikuwa wanacheza. Hata mimi najua nilichezea Sabana nikaenda Rivertex KCC, baada ya KCC kuenda FC nikabasuriwa mguu, nikaambiwa niwache maneno ya mpira, ndio nikaingia maneno ya refi. Oko boli abono na serikali gweterese wizara ya kigosori amuna abatereri b'ekisukuru kwena kibuna aboro kigwa abane kirie byego byao byarorekanire banyere kwa bagosiru gwetera kwegwa mabaga gwetera kitimu ao namba gwetera semsemeri ya serikali bagendererie byego byabo egento kende asa abana asoko te basoma nyondi babwate bakoye encouragement ese asomupira egere bayigwe support abana nabaya barega ase county ya Nyamira ase standard ye nanyiroche na narigiri kurumambi na bagenderete na wikira mambia standard iko sawa sio mbaya sana standard iko sawa. So kila mtu ataanzia nini mechi moja akienda 2 akienda 3 mpaka tumalize kesho. So kesho nafikiri banapo majariwa tukimaliza siku ya leo kesho utaanza siku mzuri na tunaomba Mungu atujalie tumalize mzuri kama siku ya leo. Ritukoria nkyo kigosori gwa sekerengo gya semi final aiga segetigia kiendege asabali barabu ya semi final yecho barebwira mabaga ya mase mogosore sekerengo gerigia chi finali koligia abanyango bense ya Nyamira baragosore sekerengo kya Nyanza region ko reporteria Ndizi TV ko aiga segetigia Kemera ereterana ndemo Steven captain 001. My name is Joseph Angoro, head coach Matutu PAG Secondary. We are the defending champions. By the grace of the good Lord, we defended it well. Glory goes back to God. So setting standards and maintaining standards are two different things. But imekuwa safari ngumu kaangalia mpaka penalty ndio naamua, imekuwa safari ngumu sana. Lakini dakika mwisho nashukuru Mwenyezi Mungu sana. Hiyo ni level tofauti. Ukiangalia hata wakufunzi wenzangu wenye tumekuwa Premier NSL watakuwa pale. I don't want to be like Johnny Big Mouth, yeah? You see Johnny Be Good. But as Don Carlos says,
Johnny Be Good, Johnny Big Mouth. I leave it to the people to suggest who are the best in this contest. Matutu wameshinda, tunawaombea mazuri wakienda huko. Alafu tunawaombea mazuri, alafu wakishinda hiyo tu shukrani kwa Nyamira County. Kwa majina ni Dominic Hassan. So mimi naomba governor wetu Nyamira na Kisii County Governor Simbarati wangeungana watu wawili watuchengea hata uwanja moja hapa, at least ikue, at least tuko na uwanja pande. Ajune county ya Nyamira wase matutu vachete makarine skuru ya Gekano Boys teke merongo kianda chita ekemia ya mwana meronge vile kondense moye penalty etimu ya matutu wakanyarali bagari abendo kuskabusio na kurukia bendera ya Nyamira ase ekerengo kerikia regional iravese county ya Kisii kurabuta morekerese county ya Kisii agwase finali ya tuare timu ya Sameta ya kosora mone timu ya Ungincha kunde kemirano gie semifinal kwa Sameta bakosori na Ndonyo ensema ya kabiri studio ndio tukora chibi chagati ya timu ya Sameta na Ndonyo asensemeri ya semifinal ya gwase kemirano ekyo toroche Sameta geko bwegore ya masekosa Ungincha na ruwa ikase finali bakagosori ekimeno kiabo kiabere ne skuru ya Nyagichenche kunde kwa timu ya Ungincha geko bwegore ensema ya penalties Kunda sevono, tuende sema ya kabiri yesu toreke onogati ya timu ya Sameta. Ekosori ya mone skuru ya Ndonyo ase ekereko kirigechi semi-final. Wanajua jani sasa ndugu zangu wale ambao mkuu nimeoleta. Mnasema kwamba mna talanta ya utangazaji wa mpira. Basi mimi hapa kupatia nafasi hiyo. Wanapenda msasini mmoja. Timu ya kwanza kabisa ikiwa ni timu ya Sameta wakisalimiana pamoja na timu ya Ndonyo. Wanasalimiana na makocha pale, yani marefa, wakiashiria kwamba hawana shida yoyote na mtu yoyote, wanaingia ndani bila taswishi yoyote, na itakuwa ni mechi njema sana tena zaidi. Kutoka hapo captains wa team captain wanakuja waweze kuchukua mkondo ambao utafuata na ambao Yabuna sema ya finali Sameta Boys ningo bago soretia mona ensemeri ya Ungincha second race Sameta bwite chigori nya sevo sar kwende chitimu chonsibere Sameta na Ungincha baba second ko kirikia regionals na eto yo kore county ya Kisii kuira chitimu ibere kerengo kirikia regionals na koba timu ya county enda yonsi ere host county go savarigani ngoyo kuboriri bagalio ko ira chitimu ibere kerengo sori ase chi go sori echu kinga kiechecho eskuru ya Nyanchwa Boys ngo ya nyara ko bage ko soki gwa sekerengo kirigia chi quarter final nonya baba banyankongo bensemeri ya Kitutu Central asebanye kureta masagwe ya masevosa omwalimu kurensema ya Nyanchwa Boys Kefa Mugire ni gatebire bunambia mono ase balivonsi banya kwa bagutiotireri na gusire timu ya Nyanchwa Boys wikobware vaikire unatokora kurensema ya kabere studio. Asama lieta nguru Kefa Mugire coach ya soka basketball Nyanchwa Boys. Number 1 nataka kushukuru kwanza Ndizi TV
because they've been really supporting us in sports. They've been giving us a chance to air our matches and our players and our team officials. Number two, Kisii community, niwashukuru sana. You know, a lot of support when you are playing soccer from the sub-county even to the county. People came from Kisii land to come and cheer Nyanchwa Boys. Tunawashukuru sana. I'm assuring you that we have a very good team. We are on training again. Tena kuja endelea kutusupport wale Queens wa Gusii Starlets. The support you gave us, we appreciate very much. Shabana people, you came and supported us a lot. Your team medic alikuja kwa uwanja, alikuwa na support vijana wetu, alitupatia some free treatments. Tunashukuru sana. Team Abra vata ni korua nsemo ya Nyanchwa Boys. Mr. Bob nkwa basi tiyotore chimona muna ngama tukonsi nsemeri ya Kisii. Ule ento bate timu ya chikoba ikurukia bendera ya Kisii. Tubate nsemeri ya Rio Kindo Boys. Nenyare kwa bagi ya kwa nsemeri ya volleyball. Tutuare skuru ya Sameta Boys. Kia kwa nsemeri ya chifinali chiaba Muramo na Ongincha. Gati chiko sori chinde basketball. Nyanchwa Boys amo na Kisii School. Nsemeri ya rugby Kisii School. Nenyare kwa bagi ya kwa nsemo ya rugby. Gati ya chiko sori chinde. Timanya ebirengo byaringense me ya counties tutubare chitimu chira mereri mono ekerengo kerikia regions wikatanda ke weekend mo ya finali ninde no biamono Mr. Demo ninde no kubwa ninde no na ngo semeria na Kisii county ni chande sana sema pile ya school ya regions yetu especially timu ya Sameta na Ongincha ni timu chile chingia sana eso kubeko mupira so mate bona yo bago chwaka kurumage tu akakire chinza chinkake lakini keraba abana bako beko mupira nzo bachinga kichi chisaine au bara ku mupira urumeza ninde no kwegena lazima toje tone ore timu yo ikaide final ku Kisii county ose semi final inenkoyo ninde no kwegena akwane Hatera na watu kwegena kondo chinga kechecho Nyanchwa Boys abare ruki evendere ya Kisii amo na Kisii School ega sorry ya basketball apa sorry bata tokere nsemo nanya alitoka bengo sangana bara bakotibe miroberi babwate korabuna sentunde ya kabere mwana se Nyanchwa Boys nsemo kerengo kya regionals torore osembe tomeke boikerano kugenda nationals ase sorry ya basketball apa sorry bata tokere nsemo T3 tulianza last year, mwaka kwanza tulicheza tukadefend trophy, tukaenda region, we fumbled. Reasons T3 na coaching. Vijana wangu wa basketball wamekuwa kiza basketball na mimi all through. Katuenda region wakacheza bila coaching, wakalia ngumu sana. So he came back again, we trained them. They've been playing and they've understood how T3 is being played. Katuenda sub county, we surprised Kisii School, tuliwapiga 19 goals against 3. It was a very good score. Tukienda county, it was just a walk over the county. We won all our matches, even in the finals. Kisii School still has a very good team by a score of 18-8. Hii region, tukienda region, I'm assuring Kisii land, kuja Kisii School as from 9, they're having a very good team ya 3x3 that is likely to carry the regional trophy. Kuja mchie vijana wenu wanawahitaji, give them the moral support, give them financial support. We shall carry the Kisii flag in a very honorable way. Na kuna uwezekano tutashinda 3x3 of the region. There is a very high chance. Kwa majina naitwa Solomon Matawa. I'm the basketball captain of Nyanchwa Boys. Experience nimekuwa tuanze na first term. It has not been easy, but the effort we give in the field na dedication tuko nayo kwa field na tusaidia huko nje hatu struggle sana. So and teammates wetu pia wana cooperate vizuri. Last year was a bit challenging because we did not have the communication of a team, as in tulikuwa tuna misunderstand every player na teamwork yetu pia ilikuwa chini. Communication kwa field hatukuwa tunaongea, every time player akifanya kitu somebody anakaa kama anamkasirikia. So but this year tumejiplan, tumeongea as a team that we control our temper. Nyanchwa Boys wote abuna mbero beritego sorry ya basketball nsema ya Vice Torres kuria St Angela Sengera bakobense meria regionals timenya Kamila Senseta ekambo semikiora echiskuru chia Gusii chira bekerengo kya regionals Ngentege tanga ndate team nkelinga ngentege tanga ni kwanza vabo idigo tumeka machuma tigabaige na baro kigwa babo na ande bali coaching staff bali ba coach ora wanafunzi bali kuchikogosoria agalia batumeka wanafunzi babo boka senge nchongo aroche muchando boko leta machuma ne linga kare kwanyo liyo gutumunka na ne myaka 3
eyachi gochanda wanafunzi bande abo bari gocha kuyorokia sigosori echo banyaka baba bakoraki bakogenda ebirengo binde igo bono ase bali ba coaching staff each team ao komoranje mwatumeka wanafunzi baino mwokoreta machuma emotheria bande sengenjo kere timu yachirenka abanafunzi abande batigaire oino monto ya mose babere ogere timu ya soka abande batigito kumanya se bati aba yaringe okakanyaranga goetera gosori eju na leo chakumanyakana agenda ali gochie bidengo binde lakini bono basokiriwe singinjo ya bantu babere gose batatu gosomo chando mo saso yonde igo bono gosaba kwa nenkolinga kere skuru mokore scouting ase birasi beino mwana tegintu na inter classes by dengo konya bire sane singinjo abantu bano batakabatumwa bamanya ko komanya nyarebe nabo ate talent cyo gochesa igo bono kisukuru mwana tegintu na inter classes gose una form 1 baso na form 3 igo kurwa abu gwetera agabu ngonya muri ko mokonyora abaki abaya au bara abakonya utatiga koleta machuma Vya sana krode karete kamera singo interview alenge no RS skuru alenge no nyinta class start konyora namba timetinka yeke wakia alenge sichwa sori yecho na para magomori captain andake ese nkoyo aba mura kuruchika untichinde barabara yo ago chense mie ya Nyanza kamera na abana wetu kurugusi tate bakisi Sameta Boys na Ongincha ensemo ya Nyamira tate ba Matutu Secondary School ensemo ya Homa Bay era leta chitimu ibere yuere Agoro Sare amona Tonga Secondary kora barubatore timu ibere no koba enseme ya Homa Bay County no defending champion borongo rwa Nyanza mwaka weta kuru yure Agoro Sare ochiete akaruke bendera ya Nyanza wikekerengo gechi semi finals chienseme ya nationals akaikuru na Shanderema se playoff akakuru yo kane Kenya ngima uyu na Agoro Sare urache na Tonga Secondary Siaya ndotware Ambira High School Kisumu totware Kisumu Day bana ile sana gochekerenge kia regionals Migori totware Kodero Bara na Chidro chia chiko solutions picha pooling chirabelet kuria Jumatatu ese skuru ya Kise School ase abaliki kurwa se chis county chance pibara umirane edro ekorekana ya pool A pool B kerense mo chitimu inyenye kere egosori kurwa se egosori yenko yo egosori ya basketball egosori ya netball chiko solutions na nimbe ngotepe ya masemo ama chikuru chinseme chio konde chinga kechicho chiko soli chia junior secondary school chikanrete chinsemo ao imense ya Kenya gwikira bono ekerengo kia chisemo chirichia zonals chisemo chi sub county chirabe bosio mega ya abana kurwensemeri ya half term nabatije bali ya benero kumerekerense amo ya Kemira batutebya mange igode chiko soli chia junior secondary Asamalieta no mwalimu Ericha Mosete aro mo deputy manga comprehensive school ni gonde one of the officials assessoni ya Kemera and a member ya sub county ya Manga asayo abana baito babeire toko bareta monoso abache SS eneri round ya bentangani bagwaka tutaligoyo chora bana mna twaga selected ku primary lakini baona igeye kubwa etimu ekobwa ekogenda timu ya ikire mna baone ke gwangeke egoja goikera se zone yomyane chi zone chindinye kirose sub county ya Manga na abana aba linde ko ruli tangani babege tu CSS nigo yale go chikobera Kisi county as nationals lakini esengenchere to site go primary ya iri rugo Kakamega akabonsi CSS na primary turaba ali Kakamega Bubungu Stadium maoso yogo kwana nigende coach ya netball ase region ya Nyamira county a member Nyanza region na ninde ne coach ya umupira football ya beire na twatemira abana abaito ba CSS moso twababekere talents cyabo na abana abange basoire abandi ntoruse tikuru Kisi county abandi bakamenyaga ende kiendege na abana abaito bande bamanga bakana kiendege nere more experienced kubwa emanga asengenjo neringa bamesoea kunyagoja chitimu chichigo chaga ego isara yechisemi yesoiria asengenjo ngotumere chibesa chiriche chisport Kuna watani beche skuru chia JSS nyera bunene rentunde ntangani ya chigosori chia JSS gochaka ase ese bono tubate chigosori aragata to chia bana boboroso na chi secondary tubate primary yure junior primary batwara chigosori chia JSS junior secondary school ne chigosori chia chi secondary andaki kwa kibune ebyego bya bana bibate chingira chinyinge birare kare konde ndoche biro bito byachire sana timenya ndaki na ensemo ya Kamila singana yo mwele to chokore ensemeye abastoroche Kenya nero yachakire buya kosafa igaikonde timu ya Zambia chigolibera sevosa timenya ebire engere byo mwele to kore enseme to abata yento na tebenga around ye Kenya tuli bobe gochakira abasubati paka abasache tuli bobe ngwarora abasubati baitomba qualify gonda gochiesa
under 17 abaruoche no bare mukondo yoyo nande bono Harambee Stars ne robono tumulegete mono na no bare nchireyo igo bono Kenya round ye tori bobe tori gotimoka tori gosuka tori konyegera lazima tote bikombe nka na nto bono ne ntu tumanye kanenga Kenya sinkoyo ale maminyo koka na ntu enkoyo ntoro Uya sana Camelas timanya Babu Oera ngakia wentani go Chandizi TV timanda ke na mangitogo sanko ngende biro binde ntubate ko chibosio ingana ya yo mwerio anje iyo tonda kyo mwiso mupira Kenya uchenjire sekire gera no rigeriru na gwatera abana ba Harambee Stars 23 already majority bagwa kali na abana bakuru mu school just last year geri babo Kibet no bare gari Amos Wanjala no bare gari very young boys bagwa ku mupira yemine tinga mupira Kenya sekire uchenjire ande bono na to waka isiko gochiko tori ko market ya bana bachiko na bari bari basoka isiko Uya sana baire Bob Oera RF korwaiga sorongorwa gusiamo na Camelas umwanji gwechigosori aiga sorongorwa gusina kuna botambe nchende mo Steven Captain 001 watebi once pia ngite chigosori kwa yamanyire ase enchira yobo imekevoikarano inyora no nyechi league cha FKF Premier League National Super League Division 1 Division 2 chonsi chere ligi ya Kisii County League Nyamira County League na Nyanza Regional League nchigendreta 7 ase ensemo ya kabere na bogo chibwati ensemo ya weekend kwa team ya ye Kenyoro team ya ase mumenyete na kigendrete cover kego kwa kurenda singencho yebiro no to ikero mwere bwegi karoge itogie chigo kunde to gendare igikagetaire getambe ingoretero mugano vene korwese school ya Nyanchwa Boys kote via mange igoro ya ebiegwa virase school ya Nyanchwa Boys na andake nikirire ya Nyanchwa Boys komanyakana mwana mwana chigo nsemo yenko yo nsemo ya basketball gati je chigo sori chinda no to ikero mwere buna botambe demo Steven Captain 001 DZ TV aiga no wanso mausi